Denge gel, denge Kurdistaniye. جناب دانوچیان رادیو دنگ گلدن باشکودارین هیجا ایرو سه جوتمه 2025 پیشم بروکسل ساعت 8 لامده ده ابنوچین سرسی پیشکش بکن دم آزادی ریبرا پویا اندام کنسر براکیجی مصطفی کراسود برنامه تیبت تلویزیون مدیا haberde مجارن دروژه و دنرخان مصطفی کراسول سرگاوا داوی یا خو ve kişandına gerila ju Bakure Kurdistanê sekinin. Pêva juya piştî bangerê berapoya eştî û civaka demokratîk nirxand û xwest bingeheke bê avakirin ku rê li ber siyaseta demokratîk bebe. Mustafa Karasu got ve me vekişîna gerila ji Bakurê Kurdistanê erenî dît. Me heta niha jî li ser perspektîfên rêberapo gelek gavên girîn kavêtin. Ev gava dawî jî yek ji wan gavan ku hêz dide pêva jiyê. Em hewl didin bingeheke ava bikin da ku devlet gavan bavêje. Hatana hükümet nezikatiyeke ku hevi dide nişan nedaye. Begava davire mecarek edin pevaju zindikir. Mustafa Karasu liser rola reberapo yad pevaju edeji ahivi uha devam kir. Liser daxwaza reberapo me kongre xwe çekir u pekeke xwe fesikir. Begutirek edin kongre jibu ku reberapo ve pevaju bre ve bebe biryara xwe fesikir neda. Jibu ve jî dive zemineke demokratik were avakirin. Dive kanunên azadiye werin derxistin. Dinabera Kurdan û Tirkan de qutbûneke heye nabin yek. Kurd Tirkiye weke devleta xwe nabînin. Ji ber ku devlet nasname û zimanê Kurdan nasnake her tiştî inkar dike. Ji ber vê yekê ev kanûnên entegrasyona demokratik û rêberapo qalavê dike wê vê qutbûnê ji holê rake. Kurd weke civak divê bikeve sistema Tirkiyeyê. Di dewama nirxandinê xwe de Mustafa Karasu li ser rol û rista civakê ya di pêvajiyê de jî nirxandinên girîng kir û wiha got. Edi dema axaftinê nîne dema icraatê rast e di destpêka pêvajiyê de axaftina erenî girîng bû lê niha divê êdî ji axaftinê wê de tir hin tişt bêne kirin. Ev gavên ku em qala wan dikin divê êdî bêne avêtin ji ber ku hişmendiyek di civakê de heye dibêje devlet gav navêje. Derbarê avêtina gavan de di civakê de guman hene bêbaweriyek derbarê hikûmetê de heye. Ji vî alî ve di civaka Kurd de tu pirskirêk tune lê ji ber ku salek çêbû hikûmet gaveke cidî navêtê tereddüt dike. Bi taybetî jî yê divê pêvajiyê de divê gav bavêje jî ev desthilat e. Mustafa Karasu derbarê rola civakê ya di pêvajiyê de got ya ku vê gav bi desthilatê bide avêtin helwesta gel û hêzên demokratîk e. Pirskirêka herî girîng a Tirkiyeyê neçareserkirina pirskirêka Kurd e. Polîtikaya 100 salî tenê bi hişmendiyeke demokratîk dikare çareser bibe. Kesên ku dibêjin çareserî baş e û tamaşe dikin çareseriya pirskirêka Kurd naxwazin. Serkeftina başiyê bi têkoşînê pêkane. Divê gel û dostên me li vê pêvajiyê tamaşe nekin, divê xwe bi rêxistin bikin, têkoşîneke rêxistinkirî bidin. Bêyî gotina bi fikarim, xemgînim, divê him bibin piştgirî pêvajiyê him jî parçeyek jê. Ev yek pir girîng e. Çalakiya rûniştê ya li bajarê Cenevreya Swîsreyê ji 25 çile 2021 ve her roja çarşemê li ber avayanê tewên yekbûyî tê li darxistin. Di hefteyê 249 de Kurdistanê carekê din azadiya rêber apû xwestin. Çalakiya vê hefteyê deqeyeke birêzgirtina ji bo bîrana pêşengên berxwedana Kobanê Arîn Mîrkan, apê Nemir û fermandarê berxwedana Kobanê Gelhat Gabar dest pê kir. Piştre li ser navê Komîteya Çalakiya Cenevreyê Serhat Polat daxuyanî da. Çalakî de Banklı Kurdistanî û dostên wan hat kirin ku tey li meşa mezina Kölînê bibe. Meşa Kölînê jî heştê mijdarê ji bo azadiya rêbera potê li darxistin. Serhat Polat Banklı sazî û dezgehê navnetê wê jî kir û got divê ji bo rêbertiya me mafê hêviyê tavilê pêk were. Divê hemû zextên pêwîst li dewleta Tirk were kirin. Piştî daxuyaniyê çalakiya rûniştinê dewam kir.
زنده‌واری همو گل و عالی رقابت تراژوی بین آزادی فیزیکی ریبه گلی کرده. پارلمانته و کمیسیون دبیر ایدی کارن بین بچه باویشه. تبی همو گاوی کتگر آزادی آویده نشی دولت اصل بخوابن هیچی کارن بین بچه نآویده. ام و ریا گشتی دموکراتیک و دوست نه به آشتی روزگار ناویده به اسرائیل همو دولت جهانی را ورین دانین و دبی آشتی لکردستان روژه و جهانی را ایدی جی بگره. ناوین دراگاندنا قصدی بداخویانی که گود تقینا لتشنج بو جبر ماینا دسلاتداری چی بویه قصدی تکیلدار ایداین وزتا پاراستنیا دسلاتداری دمکیا سوریه کو هزین و نقطه کوان یا لنیزی بنداوا تشنه کری آرمانش داخویانی داو گود آژانس سانا دیارکر کو هزین قصدی ایریشی نقطه که لشکریا دسلاتداری دمکیا شامه یا لنیزی بنداوا تشنه کرنه دا آگاهیان دته گوتن دو لشکرین وان هاتنه کشتن یک جبیلیندار بویه ev آگاهی نراستن هزین قصد له هرما بندوا تشنه تو چالاکی نکرنه لگوری دانین لگل ما بویر جبر تقین ماین کل در دورا نقطه لشکریا دسلاتاریا شام پیکاتیه هر وقت تکیلیا هزین ما بوی تقین رنینه قصد دازانو کو او بریگازک کم کرنا رگشیه او پاراسنا استقراره لانی شرط هف دیگرن گود ام بتاوایی رنادن کو گفل ندیجی اولهی و آشتیا شینین ما جهمو پیکاتیان پیکوره ام جم مدیاین راگهاندن داخواز دیکن کو راست بدن او آگاهی خوش چافکانین به باور او راست بگیرن نوچه خلط بلاو نکن چبر کو او نوچه دکارن راگشی گور بکن او رایا گشتی بخاپینه مسئله شانده که جری خسترین جواکا سیویلین اروپایی پیشوازی کرد مسئله شانده که کنفدراسیون کرد اروپا و یکیتیا پاریزرین کرد لآلمانیا کو جگل کسایتن دواره حقوقی و جواکی ده آختیون پیشوازی کرد هفسرو که مثلا سوریه دموکراتیک مسئله او اندام نویسکه ها سیاسی مسئله نصرالدین ابراهیم شانده پیشوازی کرد هر دو آلیان ریبازین کردینه او هفکاریا دنا براسازین ریبریا خواسر و آلیان اروپایی ده مکانیزم پیشخستنا تکیلین سازی آنده نقاش کردن هر وقت مسئله پروژه او نیرینا خویا جبو چارەسەری سیاسی لسوریه و آوکینا دولته که نناوندی پیشکش کرد مسئله دیار کرد کو ازمونا ریبریا خواسر ازمونه که پراتیکیا بره و برنا دموکراسیه کو دکارنج بو ولایت به چارەسەری که نشتمانی یا برفره عدالت و همولات بونا و کف بینه روشن روزنامه‌وان نویسکار حسین آیکول کریتیک روزنامه‌وان نویسکار حسین آیکول 14 جوت مهده مال خویا انقره دما خوینچو سرمجیوی اوراکر نخوشخانه پرورده و لیکولینه یا سینجانه لوی درجه دو جاران خوینچو سرمجیوی و نهال بشا چاودری آوارته تیرا گرتن حسین آیکول دما درماکرنه ده انفeksiyonu sihen girt و تداوی و دومه بشیشلان زانن کو تانسیون حسین آیکول هر تم دکه و هر هول ددن به درمانا کنترل بکن گوتن کو خطریاوی جیانی جی دوام دکه سردان جبو آیکول جی دودومه گلک پارلمانتر روزنامه‌وان نویسکار روشنبیر پاریزر و پاریزوان مافی مروان دچن نخوشخانه و شفای جرات خوازن چالکوانا کرد زیلان کامرگر لکامیارانه هاتبن چاف کرن هزین استخباراتین ایران اطلاعات بسرمالا چالکوانا کرد یا بناوی زیلان کامنگر آج باجار کامیاران یروشات کردستان ده گرتی او او بنچاف کرن تکیلدار بنچاف کرن زیلان کامرگر کوملی مافی مروانیا کردستان دیار کرد کو تو بریاره که دادگه جبو گرتنا زیلان کامرگر نهاتیه داین هر واری خسن اشکره کرد کو ده ما سرده گرتنا مالا کامنگرده هزین اولهی لمالاوان و لسروان لگرین کرنه او دستان نسر تلفونا هفسریوی هاتزانم پشتی کو زیلان کامرگر هات بنچاف کرن او برن ناویندا اطلاعات یا لباجار سنه و حتی نها آگاهی جنایی گرده
Seruke yeneke bafıl talabani bi balyoz Rusya re hevditin ki Seruke yeneke Niştimani Kurdistan yeneke bafıl talabani İrul Süleymaniye peşvaziya balyoz Rusya'yı yeli Irak'ı Elbruz kurtraş revirker. Devditine de Ruşa giştiya herma Kurdistan'ı Irak'ı hateni kaşkiren. Her va taqez ser pevistiya berdevamiya diyaloga ava kerdin abera aliyande jibu çariserkine perskilekan u parasına aramiyal Ruşatan avin kirin. De derbar hilbijartın ande civine taqez ser lidarxısına hilbijartın zelal dat perver kirin u parasına mafen hemuyan garanti bike u bebe sedema ve jina behter yavalayt. Jaliyek eden ve Ruşa Suriye Rojavay Kurdistan'ı hateni kaşkirin u bafıl talabani taqez ser parasına mafen hemun eteve u civakan biteybetiyen Kurdan ve gene teve gemezin kir. Talabani dve derbare de gut dve rez de teybetmendiya Rojavay Kurdistan'ı vere girtin u mafen geleme de çarçı ve desturek nu de verin parastı. Böyle gudan jemem çen serisi ve peşkeşkirin ana hatırı veden baş.